Tražim podatke, sad ne znam šta je. Izvješće tamo šta je bilo. Šta bilo? Tu me slikaju. Ovo ga preuzelo. Da, ništa, Coca-Cola i Gospodo, ajmo se radno kanju. To je javno mjesto, to je javno. Ismite mene ništa. Marko Grahovac. Nemojte Marko Grahovac. Ismite mi prevoditi. Pa da vidiš što ima ovdje. Što baš toga? Ne znam. Pa to je bio najvažniji. Zato što je vikao Mir i ljubav. Zbog ovoga. Ja napišem da sam zbog ovog priveden. Zbog boja. Aj pokupi to. Ko je uzeo podatke? Ajde. Koji alkohol? Koji alkohol? Bolji od mene, na kodu kruva, samo džepu. Nemam pojma. Ajde.
Gdje su dokumenti? Gospodina Ostojića tražim, gospodina Ostojić! Gospodin Ostojić, ministar! Ministar Ostojić! Nemate mi pravo. Nemate pravo zapisati, ali nemate pravo od javnosti. Nemate mi pravo od javnosti. Ministar Ostojić! Ministar Ostojić! Gdje je ministar Ostojić? Ministar Ostojić! Traži se ministar Ostojić! Nemaju me pravo odvojiti od javnosti. Imaju pravo zapisati, da, dobit ću kaznu. Imaju pravo za odvojiti od javnosti. Bio je slučaj sa Markom Grafa ovdje. Dođi sam. Mislim da se ministar opet. Pa ne, pa I hoćeš li? Odi. Gdje su ti dokumenti? Uzeo sam mu dokument. Ajde, dobro. Uzeo sam mu dokument. Aha, čekaj. zašto? Nemam pojma. Nemam pojma, vidimo se policijsko postaje 5. Samo malo, gospodo. Gospodo, samo malo, pustite nas da radimo. Pardon. Pustite kolegu da radi, samo malo. Sorry, prosto. Sad saznamo o njegovo ime. Tebe je bilo. Do nje.